Vhadzulapo vha Thohoyandou na mashango a tsini vha na tshililo tsha rennge dzithekhisi isa shumiho. Zwi vha vhaisaho ndi zwa uri zwi vho dzhia minwaha i linganaho fumi yoṱhe musi rennge yeneyo yo fhela u fhatiwa. Hu khou pfala u shumiswa masheleni a linganaho rannda dza miḽioni dza maḓana mararu kana 300 million rand kha thandela yeneyo. Vhashu tsho swika tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya zwa Maramani. Kha vha ri vha avhelese uri vha bikela zwone madekwana namusi. Ndi nga dzina ndi pfhi ndi Vhuyafhi Mathode. Musi wa mutsho wa mvula na mufhiso tshiṱirikini tsha Vhembe u wana vhaṋameli vha tshi anganea vhukuma nga u shaya fhethu hune vha nga khuda hone musi vho lindela dzithekhisi dzavho u livha mahayani ngeno na tshifhaṱo tsha maimo tsha rennge dzithekhisi tshine ndi kale tsho fhela u fhaṱiwa tshine tsho no tou shanduka u vha mafanedza kha vhadzulapo. Na u lenga u shuma rennge iyi zwi khou vhangiwa nga mini? Ramafhungo washu Tshilidzi Tshivhase o ṱanga lwendo a ri dzudzanyela muvhigo u tevhelaho kha ri lavhelese uri zwo tshimbilisa hani. Rennge iyi I wanala ḓoroboni ya Thohoyandou fhasi ha masipala wa Thulamela tshiṱirikini tsha Vhembe. Rennge iyi yo fhaṱiwa nga vha muhasho wa vhuendi vunḓuni ḽa Limpopo. U bva tshenetsho tshe ya fhela u fhaṱiwa a ya thu shuma. Muambeli wa dzangano ḽa vharengisi vho Zwangwisi Magwalivha vha ri miraḓo ya dzangano ḽavho vho ḓo pfuluswa u itela u fhaṱiwa ha rennge. Ro vha ri tshi khou thoma u shuma hafhanoni rengini heinoni ine ri tshi ḓisiwa ro ḓisiwa hu tshi khou sumbedziswa mafhungo a uri ri khou ṱoḓa lwa temporal rennge I tshi tou fhela ri khou dovha ra humela murahu ri ḓo vha ri na fhethu havhuḓi hune ra ḓo vha ri tshi khou shumela hone. Ri ḓi sokou pfa dzi promise dza uri I khou ḓo vula lini I khou ḓo vula lini until now we are still waiting. Ri kha ḓi vha ro lindela lune a ri ḓivhi na zwo uri arali u tshi nga ri u khou ḽi phusha u nga ḽi phusha wo yo ḽi vhudzisa nnyi nga lurumbu lufhio mara riṋe ri sokou vha na fulufhelo ḽa uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha rennge I ḓo vula na riṋe ra wana fhethu havhuḓi ho shumela u fhirisa hafhanoni hune khamusi ra khou shumela hone zwa zwino. Na khaedu dzine vharengisi vha ṱangana nadzo afha ndi dzifhio? Challenge ine nda nga I amba ya u thoma ndi maḓi. Maḓi ane riṋe ra vha ri tshi khou shuma ngao ri a wana kule nga maanḓa. Ri a wana Babylon Park nnḓa ha ḓorobo nga ngeini hu na phaka ine ya vhidzwa upfi Babylon Park ri ya ri tshi renga maḓi haningei 5 randa tshigubu. Then plus muthu ane a ḓo vhona uri u khou tea u hwala maḓi a ḓisa ngenoi ndi kombetshedzea zwa uri nga ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe kha tshigubu tshithihi ndi vha ndi khou badela 10 rand. Zwi amba zwa uri arali ndi tshi shumisa zwigubu zwa 10 ndi fanela u vha ndi na budget ya 100 rand yo ka maḓi every day. Ra nga sedza vhona fhethu hune ra khou shumela hone vha sedza zwi structure zwa zwine ra ri khou zwi shumisa ri tshi sedza na zwine khamusi kha dziṅwe dzi ḓorobo wa vhona hu na zwine zwa zwi khou itea wa pfa u tshi vhaisala. Vho Magwalivha vha khou ita khuwelelo kha vharangaphanḓa ya uri rennge kha I vule uri vha ḓo kona u shumela fhethu havhuḓi. Zwine khamusi nda nga dovha hafhu nda zwi sumbedzisa ndi ḽa uri tshiṅwe tshifhinga riṋe sa vhoramabindu vhaṱuku vho rali kana hanefha ri tshi khou ḓi shuma hanefha makete vhunzhi ha vhathu vha nga ḓivha vha tshi ri dzhiela fhasi ende ndi riṋe vhathu vhane ra ri khou tamba role khulwanesa ya uri hei ikonomi ya hafha ḓoroboni heinoni ya Thohoyandou I takuwa ngori riṋe tshelede yashu I taxiwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Ri renga tshiṱoko ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe mashophoni every day ha mashopo a vha a khou renga nga riṋe vha vho tou ri ḓivha. Muṅwe wa vharengisi ndi vho Thohoyandou vhe vha ḓo sumbedzisa vhuleme vhune vha khou ṱangana naho sa izwi afha hune vha khou shumela hone hu songo tsireledzea na luthihi. Ri vhona nga ri hu nga tou vha na thuso nga zwihulwane musi ho ḓa vhone vha SABC hafha tsini na riṋe. Ri sokou vhona nga ri ḽi nga tou phula nga musi ro humbela kha vhahulwane. Ri sokou vhona nga ri masipala u tshe na phindulo na zwine ra khou vhudzisa zwone. Mara arali uri hu na vhahulwane vhane vha nga vha vho ri lavhelesela nda ri sokou tou humbela uri arali vha tshi nga zwi kona
muṅwe vho ane a ḓovha a khou ri pfela vhuṱungu musi o lavhelesa nyimelo hei a thi ri i vha i khou ḓi vhonala uri ri nga nḓila ḓe nahone ro dzula fhethu ho to itisaho hani songo kunaho kha musi a to ri ḓisela mobile muhulu hune ranga kana rine ranga to panga hone zwithu zwashu nga ngomu kana ra to donateliwa security dza ri lindela nga madekwana ndi zwone zwithu zwine zwi khou to dinesa vha soko ri zwi ḓo luga tshifhinga tshi khou sendela ri a zwi vhudzisa kha avha vhathu vha ri a zwi tsini zwi khou luga ri khou zwi lugisa ri khalo toilet dzi hone dzi mobile vho ri ḓiselavo vhaṅwe vhapfi vhanyi havhaḽa vhathu vho ri ḓisela dzi mobile dzi hone mara na ri ḓi shumisela ḓaka ri na tshelede yo badela Vho Ntsieni Mbulungeni ndi muambeli wa tshiimiswa tsha Thulamela Business Forum. Ichi ndi tshiimiswa tsha vhoramabindu vhaṱuku vhane vha ri u shuma ha ringi zwi ḓo ḓisa nyaluwo ḓoroboni ya Thohoyandou. Mara fhedziha miṅwaha i khou ḓi tandulukana hu khou ḓi sokou pfi i ḓo vula wa sumbedzisa upfi hu na zwiṅwe zwi no tshimbila na zwa technique kana zwa vhuinzhiniering mara mbudziso ndi uri ezwo zwithu zwi tou vha zwo khakhea vhungafhani lune a zwi lugisei na ngauri ra nga sedza dzi expense dzo u khipa fhethu hu vhe nga ine nḓila dzi nṱha nga maanḓa nahone futhi kharali no ri zwi khou pfhi a zwi lugisei kha ri tshi vhuisa tshifhaṱo ri tou fhaṱa nga huswa ndi ngauri a zwi khou ri thusa tshithu ngauri sa zwino ikonomi yo ima a ri khou ri stagnant Thohoyandou a ri tsha kona u tatamudza Thohoyandou yo fhelela hanefho hune vha wana mara ri na space tshine tsha nga kona u ri thusa uri ri alusa vhubindudzi ndi hune ra khou pfa ri si khou pfesesa hone zwavhuḓi. Vha ri sa vhoramabindu vhaṱuku vhane ndi kale vho lindela u shuma tshiimo itshi tshi vha kula nungo nahone a vha tsha ḓivha uri vha vhudzani miraḓo yavho. Tshithu tsha u thoma tshine nda vhona nga ri tshi funa itea ndi tsha uri kha vha bvele khagala uri tshithu tshi khou ḓo shuma kana tshi khou ḓo shuma na kharali tshi si khou ḓo shuma kha ri tshi thuthe thoma u fhaṱiwa nga huswa ngauri mistake yo iteaho kha ri khou pfi yone ahuna iṅwe nḓila a i nga ḓi solve nga yone ine zwi amba uri hu funa u tou fhaṱulwa nga huswa kana itwa zwezwi zwi no tea itiwa otherwise kha ri khou pfi u khou vula kha u vula kana khou pfi a zwi khou kona u shuma sa taxi rank kha uri phosiwe ri vhona uri ri nga u shumisa sa mini sa zwino ngauri ri khou sedza hu na zwithu zwine ri nga si tou amba uri hu na danger ine ya vha hone sa musi ri tshi khou amba fana hanefho no ro ima fha u a kona u tenda u vha u khou shuma sa makete a ri vhoni u nga ri ho muru nga wela muthu zwi amba uri muthu kha ri khou pfi vhathu vhaṅwe kha ya vha khou shumela kha ya vha khou shuma hu songo sokou vha fhethu hune ha vha dormant ri khou tou vhona u nga ri hu na u konḓiselana hune ha vha unnecessary. Vha songo ṱutshela kule ngauri ri khou vhuya ri tshi bvela phanḓa zwone zwino na mbekanyamushumo yavho mbekanyamushumo ya zwa Maramani. Ri khou livhuwa vha tshi kha ḓi vha na riṋe madekwana ano. Vha dzangano ḽa vha ri dzithekhisi ḽa Santaco vha ri vhunzhi ha miraḓo yavho vha na mbudziso dza uri na ndi ngani ringi iyi i tshi khou dzhia miṅwaha i sa vuli. Muvhigo wa bvela phanḓa. Vha dzangano ḽa vho dzithekhisi Santaco vhuponi ha Vhembe vha ri ḓuvha ḽe vha wana mulaedza wa uri vha khou yo fhaṱelwa ringi ntswa nga vha muhasho wa zwa vhuendi aya o vha mafhungo a vhuḓisa sa izwi tshifhaṱo itsho tshi tshi ḓo thusa vhaṋameli. Vho Mberekeni Muṅalo ndi mudzulatshidulo wa dzangano. Muvhuso na masipala washu vho ri vha tshi sedza vha vhona uri nga hafha nga ngomu ḓorobo a hu imei a hu na hune thekhisi dzo no vha nnzhisa lune ha u kona u tou wana vhathu vha tshi wana hune vha namela zwavhuḓi vha safe hune vha vha vho tsireledzea. Ndi tshi tou amba henefha phanḓa nyana henefha ri phanḓa ndi musi i ḽivhala ḽine a namedza thekhisi dzine ya fhethu fhambananaho hune mvula i tshi na vha vha tshi nelwa zwino muvhuso wa ḓa na ḽiano ḽa uri vha ri fhaṱele heyi bulege hafhanoni nga tshikhuwa tou pfhi ndi intermodal facility ine ya tou amba uri i ḓo vha yo angareza
vhuendi hoṱhe ha thekhisi uri vha tshi fhaṱa tshipikwa vho tshenetsho uri ane a ḓo vha a tshi khou ya fhethu ho fhambananaho na vhane vha ḓo vha vha tshi khou dzhena fhano vha ḓo vha vha tshi khou takuwa fhano. Hu si hezwi zwine ra khou zwi vhona ḓorobo yoṱhe vhathu vha tshi ima vhukati ha bada na mini hafha vha vho itela uri hu vhe na u langea ha vhorathekhisi. For example, vhano bva Joburg vha ḓo takuwa vhana ya Malamuleni, Rustenburg, wherever Thohoyandou yoṱhe thekhisi dzine dza vha fhano zwa fana tshi khou takuwa fhano. Vha sedza nga hafha fhasi ndi rine ri ḓo ra ṅwala madzina haḽa vhana khou a vhona dzi platform ri tshi itela thekhisi dzine dza ḓo vha dzi khou ya fhethu ho fhambananaho. Musi vha tshi vhudzisa kha miṱangano ye vha vhuya vha vha nayo hupfi ndi ngani zwi tshi khou dzhia tshifhinga uri eyi ringi i vule. Muṱangano wo fheleledza we ra u fara we nda vha ndi hone wo sumbedza zwa uri vho lindela muinzhiniara ane a ḓo ḓa a vha tshekha vha vhona zwa uri yo tendela uri na i nga shuma naa. Tsha u ntakadza a yo ngo vandalize na tshithihi ndi ḓivhisa zwezwi zwe ya fhelisa zwone. Ndo dzhena dzi toilet kha dzi vha u fhaṱa na musi tshi fhaṱiwa zwithu zwi kha ḓivha zwo dzula nga ine nḓila. Zwine zwa amba uri havha vho ri ranga u phanḓa vho ṱhogomela thundu vha nga si tende i tshi tou dzula fhedzi ya sa shumi. Hone vhaṋameli na vhareili vha dzithekhisi vha ri mini nga fhungo iḽi? Vho Edson Negondeni ndi muṋameli wa Shandimana Itsani. Ro no isa mulaedza kha ila ya double story. Ri tshi swika hangei vha ri vhudza uri ilani hu na phupho nthihi khakheaho a dzi koni u dzhena thekhisi dzi nga si gonye nṱha ngori dzi ḓowa ende kale zwi amba zwi khou dzhia vho ma 4 years na namusi a ya tou itiwa tshithu i khou uwa futhi mavhone a khou uwa nga ngomu a huna zwo no khou itiwaho. Kana riṋe sa maḓiraiva ri ya vha ri khakhathini ya mimuya miri heno ndi zwiṅwe zwifhinga ya wela dzi goloi khou zwi humbula hafhaḽa wa vhona muri hafhaḽa wowa ya tou vha lucky uri muthu we a vha o paka goloi yawe hafhaḽa no ngo dzi ṱavhanya a i bvisa zwi amba uri ya ḓo vha yo weliwa heiḽa goloi ngeno ri na ringi ine ra khou tea uri ri vhe ri khou shuma nga ngomu ha. Thaidzo ya mabunga na yone ndi iṅwe ya dzi thaidzo khulwanesa ngori ri na iṅwe yo sokou ḓisiwaho nga muthu a khou tou ri humbulela fhedzi nayo ri ya badela nga khayo. Zwi amba uri arali wa vha u muthu wane wa vha u na dangani wa ṱuwa wo fhedza tshelede yone swika 30 rannda mara arali wo ri itela ringi zwi amba uri wa kona zwezwo wo farekana wa ḓi ya mahala mara zwino thaidzo ino ndi khulwane nga maanḓa ndi khou ḓi tou humbula hafha mirini ro vhuya ra dzi tou lwa nga tshashu hu si tsha dzulea fhethu ri tshi ima hanefha kha ine miri na vhaṋameli vha si tsha kona ra vhuya ra dzi khou tou langana uri hei vhanga a ri tou ita uri ri sokou tou yela nga hangei phanḓa nyana a ri na bunga zwavhuḓivhuḓi ḽine ḽa kona u khavara vhaṋameli na maḓiraiva. Vhunzhi ha vhaṋameli vha complaina mufhiso hafha thaidzo ya vhaṋameli ndi mufhiso tshifhinga tshoṱhe vha tshi ṋamela vha 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 tshi khou swa na uri mvula dzi tshi na nahone vha swika na zwithu zwo nukala na musi vho lindela u ṋamela zwithu zwavho zwi vha zwi khou nukala vho vula vothi uri u dzhene muṅwe u khou nukala nga ngomu na vhudzulapo. Vha songo vhuya vha takuwa mbekanyamushumo yavho ya zwa Maramani ḓo vhuya tshi bvela phanḓa nga murahu musi ro thoma ra fhira nga mavhengeleni. Ri khou tou fhira vhaṱanganedza zwa zwino ro dzhena kha luṱolo u fhedzisela lwa mbekanyamushumo yavho ine vha ḓi rwa khana ngayo. Hone vha muhasho wa zwa vhuendi vunḓuni ḽa Limpopo vha ri mini nga ringi yeneyi sa izwi vha madzangano a vhoradzithekhisi vhadzulapo khathihi na vhoramabindu vha thulamela vha tshi ri ndi kale vho lindela. Muvhigo washu u khou bvela phanḓa. Ro ḓo vhudzisa vhaimeleli vha madzangano a polotiki a wanalaho tshiṱirikini tsha Vhembe uri na vhone vha ri mini nga fhungo iḽi sa izwi vhunzhi ha vhatevheli vhavho vha vhashumisi vha dzithekhisi. Vho Rembulwani Thelma Marole ndi murangaphanḓa wa dzangano ḽa Democratic Alliance. Arali hu na riski ino khou ṱoḓa u itea fhano Thulamela kha vha i vule heinoni a ri nga ḓo dovha ra kuvhangana afha kha musi ho no vha na disaster khulwane yo no claima na matshilo a vhathu vha ḓo tou vula afha fhasi fhedzi kana arali vha tshi khou ri khou vula a ri ḓivhi arali vha tshi khou ri vha ḓo tou vula afha fhasi kha musi ri a ofha arali i tshi ḓo vula matshilo a vhathu a vha sekhuwa hu sa vhe na vhutshilo na vhuthihi vhu no lozwea a ri na thaidzo nazwo kha i vule ngori i ṱali vhathu ndi kale vho i lindela. U bva fhaḽa kha ḽihoro ḽa EFF
Vho Fhatiwani Begwa ndi muimeleli wa dzangano. Musi vha tshi ṱalutshedza havha vhathu vharangaphanḓa vha masipala wa Thulamela vhane vha vha vharangaphanḓa vho no bva kha ANC ngori masipala houḽani ndi masipala une khou gaveniwa nga vhathu vha ANC. So havhaḽa vhathu vha sumbedzisa vho sumbedzisa miṅwaha miṋa yo fhelaho miṱanu yo fhela uri rennge yo fhela ndi zwone mara uri i vule zwi khou konḓa zwithu zwo itiwa fhaḽa kha iḽa rennge zwa vhukuma vha swika vha tou tsheka zwavhuḓi na dzi khireke i nga white any time lune musi a nga vula zwine zwa tou lugisiwa hu tou vha na problem ngori vhathu vha ḓo swika hone vha nga weliwa nga zwifhaṱo hezwiḽani. So vho ri sumbedzisa uri hu ṱoḓa engineering ya tsheka ya lugisa hafha no khou lugiswa hone mara u swika zwino a huna zwino khou itea ngori vha tsheka nga ngomu hafhaḽa renkeni ndi white elephant la rennge. Vho Khakhathi Tshisikule ndi muraḓo wa ḽihoro ḽa International Revelation Congress. Ndi tshi amba nga ha hei taxi rank ndi vhudzwa upfhi ndi out of order ngani nga ḽa uri hei taxi rank na zwine vhathu vha si zwiḓivhe na zwine ndo dzhenelisa zwiḓivhe ndi zwa uri a si ya Thulamela municipality ndi ya department ya transport. Department ya transport yo vha i tshi khou fhaṱela Thulamela nga iṅwe nḓila zwi ḓi itea kha zwiimisa zwiṅwe na kha dziṅwe dzi infrastructure. Muvhuso wa vundu u a itela masipala zwine wa nga mu itela wa muṋea nga u takala kana nga u vhona ṱhoḓea kha musi zwo ḓi bva kha uri masipala o ya wa losha zwifhio a fhiwa. Zwa zwino dzi February dzavho edzo vho dzi amba na vhone vhaṋe dzi vho vhalemela u dzi phula a vha tsha kona no zwi amba. Tshino vha vhesa nga maanḓa musanda ndi tsha uri masipala wa Thulamela u vha a tshi khou badela mavhone uri hafha fhethu hu dzule ho funga, u vha a tshi khou badela security uri hafha fhethu hu dzule ho lindiwa vhathu vha si vandalize kana vha songo dzhena vhatswa. Ndi dzi miḽioni na dzi miḽioni dza dzi tshelede dzine dzi khou spendiwa for nothing. Ndo vhuya nda ri ndi tshi khou amba ḽiṅwe ḓuvha kha ḽiṅwe dzulo nda ri hei taxi rank vhuhulu kha ri tou i tshintshaha riri ngauri hu khou shavhiwa upfhi hu khou ḓo riskiwa uri i nga wa arali hezwo zwa vhukuma uri a i ngo itiswa zwone. Kha ri i tshintshea sa masipala wa Thulamela riri hei taxi rank kha ive government mochari zwi amba uri nga iṅwe nḓila i wele vhathu vho no ḓi dzulaho vho lovha. Hone vha ḽihoro ḽine ḽa khou vhusa tshiṱirikini tsha Vhembe ḽa African National Congress vho Gumani Mukwevho vha ri hu si kale murumba u a ṱambela tshanḓa. Kha mafhungo a supply chain hu na zwithu zwa dzi variation order hu na zwithu zwinzhi zwine zwa itea musi hu tshi ḓo vha na zwine zwa ḓo vha zwi khou itea we will find a way to communicate na vhathu vha Thulamela through masipala wa Thulamela une kha masipala wa Thulamela vhathu vhane vha khou ranga phanḓa masipala wa Thulamela ndi vhurangaphanḓa ha ANC hune vha khou rangiwa phanḓa nga vho meyara vho Sara Rambuḓa. Zwi amba zwori riṋe sa vhurangaphanḓa vha ANC ri ḓo make sure uri between transport na public works na masipala hu na u vha na u ḽaezana uri musi communication i tshi bva i vhe i communication nthihi uri vhathu vha kona vha khou zwi ḓivha uri zwa zwino ro guma hafha zwa zwino ri ḓo ri ri tshi bva hafha ra ya hafha just u tori vhathu vha lushaka lwa Thulamela lu vhe lu tshi khou kona u vha lu tshi khou zwi ḓivha zwori zwithu zwalo zwi khou tshimbilisa. Ro ḓo kwamana na vha muhasho wa zwa vhuendi vunḓuni ḽa Limpopo u ṱoḓa u ḓivha uri na tshilengo tshi khou itiswa nga mini. Vho Stephen Matshena ndi muhulwane wa muhasho vho thoma nga u humbela pfarelo kha vhadzulapo vha Thulamela vha ri sa muhasho vho vha vho zwi funa uri ringi i vhe yo no vula kale. This building had reached a practical completion twice. The first time that it had reached practical completion, all what was left was for us to be able to issue an occupational certificate. But then we picked up some defects coming from the facility on its own, the infrastructure. Then we raised the issue with the constructor, and then together with his engineers to say there are defects here. That was in 2011, around June. No, 2013, I'm sorry. So there were remedial work that were done. We all thought everything is going to be fine. Then it had reached practical completion for the second time. Then we went to the site, did assessments, got the third party to look at it. There were still defects, we were not happy. Vari huna mbetshelwa ya masheleni alinganaho milioni dza rathi u fhedzisa mushumo wo salaho.
we needed to ensure that even the remedial work that is going to be done now, it's just cosmetic issues that are going to be done. We do know that in terms of load test, it had passed. The cracks that were there were actually resolved. The issues that were major are done, and those issues were done between 2011 up until around 2020. But rightfully you say, I think the department could have managed it better. When we came in, we had to assume that problem, because when I speak about successor entitlement, I have to take responsibility. I had to start by finding the designs. We found them at the municipality. I had to put together a task team, and luckily for the department, the MEC was very supportive in trying to ensure that this building gets finalized. We should be able to say around the first quarter, the contractor will be on site dealing with the cosmetic issues. And we're giving them 6 to 8 months for them to finalize those issues. Once they're finalized, we'll be able to launch the building. We'll hand it over to the municipality for further handling, so that they ensure that they manage going forward. I'm putting my head on the block to say, in the financial year 2024-2025, that building will be utilized by the people of Venda. That I put my head on the block on that one. U shuma ringi ya dzithekhisi ndi zwa ndeme kha ikonomi ya ḓorobo ya Thohoyandou. Ri a tenda usikale vha muhasho wa vhuendi, masipala wa Thulamela na madzangano a dzithekhisi vha ḓo shumisana vhona uri hu vulwe ringi iyo ine ndi kale vhukuma yo fhela u fhatiwa. Ri khou livhuwa thikhedzo yavho ine ya bva haningei kha vhone lushakani. Mathina ino mbekanyamushumo na dziṅwe vha nga dzi wana kha siaṱari ḽashu ḽa SABC Mafhungo na kha app yashu ya SABC Plus. Arali hu na ḽiṅwe ḽine vhone vha tama ri tshi dzhena khaḽo, kha vha ri lume nḓevhe zwidodombedzo zwashu ngezwo henefho. A ḓo vha madekwana avhuḓi. Yowa. Then we